O le faitauina o le awhionga Paia le atua. Mai le whenga inga fōu. I le tusi o GALUEGA lona mata upo tolu. O le pipili wa whaamalo ina ma le launga Peteru. Wa e whaatasi Peteru ma Ioane le malu i le itu aso e whai le tatalo. O le itu aso e iwa lea. Wa ave fo ele tasi tangata wa pipili tanu ina whanau mai. Wa tu ina ifo o ia i lato i aso whai soo. Ile whai tuto o le malu wa ingoa i le matangofie. E whaatonga atu se mea lofa, ie uru atu le malu. Wa iloa mai e ia o Peteru ma Ioane, a ulu atu le malu. Ona whaatonga lea o ia se mea lofa. Ona pula toa lea o Peteru ma Ioane ia te ia, ua whaape atu. Wa ai mai ia te i maua. Ona nau mai lea o ia te i la ua. Whai e maua se mea mai ia te i la ua. Ona whai atu lea o Peteru. E le ei sau a rio po sau auro. A o le mea wa ia te au. O te avatu lea ia te oe. O le suafo o Yesu Keriso le Nasareta. I nā tu wa ia ilunga. I nā savali. Wa tango atu foi o ia lona 5 taumatau. Wa whaatu ia te ia ilunga. Ona whaamalosia loa lea o na vai. Ma pona vai. Wa oso ia ilunga matu. Wa savali foi. Na ulu whaatasi foi ma ila ua ile malu. O loo savali ia. Ma oso. Ma vivi i atu i le atua. Wa ilo mai foi ile nu uma o ia o loo savali ma vivi i atu i le atua. Wa lato iloa o ia lava sa nofo ile whaituto a matangofie o le malu. Ma whaatonga atu i mea alofa. Wa matua ofo i lato. Wa sangia o lato mauli i le mea o ia te ia. Wa pipi i atu ia Peteru ma Ioane le pipili wa whaamalolo ina. Wa whemo e mai le nuu malava ia te i lato i le whaapaulonga. E ngoa i le whaapaulonga o Solomona. Ua ofo tele. Ua iloa e Peteru. O na whai atu lea o lana launga i le nuu. Se mai. O tau Israelue. Se a le mea tau te ofu ai i le nei mea. Se a fo e tau te pula toa mai ia te i maua. Peisia i o so maua mana. Ma sa maua a mio atua o savali ai o ia nei. O le atua o Aperamo. Ma Isaako. Ma Iakopo. O le atua o tātou tamaa. O tu ina atu e ia le mamalu i lana au ono Yesu. O ia na o tu ina atu. Ma oto whaafiti ia te ia i luma o pilato. Aua manatu o ia e te tala ina atu ia te ia. Peitai oto, ua oto whaafiti atu, le pa ia, ma le ami o tonu. Aua oto whai atu, ia tu ina mai ia te oto le fasi o te tangata. O fasi o te foi e oto, le ali i o le ola. O ia ua toi whaatu ina le atua na ie ua oti. O moli mau i mātou nei, i le nā mea. O lona suafa foi. Ono le whaatua e lona suafa. O whaamalosia e ia le ne tangata. O oto ai iai. Ma oto i loa. O le whaatua mai ia te ia. O foa i atu ai ia te ia le nei whaamalosi. O lona tino. Yo oto luma o malava. O le nei. Le au soe. O oi loa na whaia e oto malele i loa. E whaapea foi o oto walii. A o ia mea na mua i whailoa mai a lea tua, i fofonga o ana perfeta o malava, e ti ngāle Keriso, o whaapea lava o na whaatauna uina e ia, o le nei, ina salama o ia o tou, ma o tou liliu, ina ia solo e sea, a o tou angasala, na ia o mai ai o tausanga i while muai, mai luma o le alii, ina ia awina mai fo e ia le na mua i tala ina ia te o tou, o Yesu Keriso lea. E te tau ona nofo o ia le langi sa ia o i tausanga e toi fuata i ei mea umalava. O feta laia mai lea tua i fofonga o ana perfeta pa ia umalava. Talu mai ana mua. A wana fai mai lava mose i o tātou tamaa. E whaatu ina e lea li ilo o tau atua le perfeta. Mo o tou o so o tou uso. E whaapei o au nei. Tau te whaalongo ia te ia i mea umalava. Na te whai mai ai ia te o tou. E iu fōi na whaumatia na le nuu tangata umalava. O e le whaalongo le nā perfeta. O perfeta o mawhoi e na whai mai.
e a fua ia Samuelu, ma e na muli mai, o i lato umalava, ua mua i whailoa mai i lato i nei aso. O whanau o toa le au perfeta, ma le whiangainga sa whai e le atua, ma o tātou tamā, o whaapea mai ai aper amo, o so lau whanau fo'i e manu i ai a inga umalava le lalulangi, o le atua fo'i, wana whaatuina mai lana au auno Yesu, wa awina mai o ia e mua mai ia te otou, e whaamanu ia mai ia te otou, i le whaadiliu e seina o tou taitasi, ia o tou a mioleanga. Ngā luenga lona mta upo e wha, o le te uina o Petero mai Ioane i le whale pui, o le te talo ale e kālesia. O lo o tau tala atu i la ua le nu, o na tutu mai lea ia te i la ua o whaitaulanga, ma le taitai o le au o le malu, a toa masatu kaio. O ti ngai la tau o na ua la o hao atu i le nu, ma tala i atu le toetu mai ia Yesu na ye woti. Wa pupu e ia te i la ua, ma tu watu le whale pui se ia o le tae au, au wa afi lava. E toa tele e na whaalongolongo i le upu o te tonu i la tau, o le tau au whaifo i o tangata, o ua 5 ngāwhi. Wo o le tae au, le whaapotopoto ina i Yerusalema o lātou walii, ma le au toea ina, ma le au tusi upu, ma ana le whaitau lang sili, ma Kaiafa, ma Ioane, ma Alesana, atoa o malava ma le aing o le au whaitau lang sili. Wa lātou tuu ia te ila ue tutonu, o na lātou fisili mai lea, o lea ea le mana, po o le ngō o ai, na o lua whai aile nei mea. O na whai atu leo Petero ia te ilato, ua tumu o ia i le anganga Paia. O toa li i o le nuu, ma toe ino Israelu. A whai e whamasino ina i maa ua le nei aso, i le alofa ua whai le tangata mai. Po o lea, ua malolo ai o ia. Ia i loe o tō uma, a toa male ni uma o Israelu. O le suafa o Yesu ke riso le Nasareta, o le na whaasautarina e o tō, o le wa toi whaatuina e le atua na ie uoti. O ia lava, ua tū mai aile ne tangata, ua malolo yo o tō luma. O le maale nei, na whaalea o ngā ina e o tō tufunga whaifale, ua avea ia matuli manu au pitu alunga. E lea i foise tasi ua iaile ola, e lea i lava se isi ngoa i lalo le langi, ua fōa ina mai i tangata, e mawhaia o na whaola ina i o i tātou. Ua vaaila tō le whaamalosi o Petero mai Ioane, ma ua i loa o tangata i le ia o ina i la ua, ma le vale lea. Ua lato wofo ai, ua lato i loa fo'i o i la ua sa lato whaatasi ma Yesu. Ua i loa atu fo'i e lato le tangata ua whaamalolo ina, ua tutu whaatasi ma i la ua. Ua le mautali i lato, ua whai mai ate i la ua e o ese ia i le fono. Ona whitautala i leo i lato, ua whapea, se ase mea tātou te whaia i nei tangata. Awa ua matua i loa, e o ono nofo Yerusalema o malava, ua whaia lava i la ua le whailonga sili. E le mawhai foisa tātou upu e toi whai atu. Ai peitai, ina ne i alu o na sala lau le nu. Ia tātou matua wha amatau atu ia te i la ua. Ia so ia lava le toi tautala i se tasi tangata i le nā ingoa. Wa a ami atu ia te i la ua. O na vavao lea ia te i la ua. Aua lava ne i tautala atu pe a o atu i le ingoa o Yesu. A ua tali atu Petero mai Ioane. O whape atu ia te i latou. Pe tonu i luma o le atua. O na ma whaalongo ia te otou. Ai ma te le whaalongo i le atua. I nā whiriwhiri ia otou. Awa ma te le mawhaia. O na le tautala i mea ua mawa ai iai. Ma whaalongo iai. Wa lātou toi whaamatau mai ia te i la ua. O na tuu leo i la ua e o. Wa le maua i lātou se mea e whaasalaina i la ua. Ona o le nuu. Awa ua vivi i tangata umalava i le atua. Ona o le mea ua whaia. Awa ua whaanga fulu tau sanga
ma ona tupu o le tangata sa whai ai le nā whailonga ua mālolo ai. Wa tuina mai la ua o na la watu le i o lātou ma la whaamatala atu ia te i lātou mea lava na whai mai ai ia te i la ua. Ele au whai taulang sili ma toia ina. Wa whaalonga ia i lātou o na lātou wala au lea i le atua ma le loto ngatasi. Ua whaape atu. Lea li ie o le atua oe. O le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma le sami, ma mea lava o iai. O le na whetalai mai i le fofonga o lau au auna o tāwita, se a le mea ua lili vau wainu ese, ma mawhau wai nuu i mea e le au ngā. Ua tutu mai tupu o le lalo langi, ua whaapotopoto whaatasi fo i alii e te e atu i le alii malona keriso, awa e moni lava, na whaapotopoto ina o he rota, ma pono tio pilato, a toa manu ese, ma le nu o Israelu, i lau au auna Paia o Yesu, ua e wha uina. Lato te whaia mea lava, na tuua na mua i lau a ao, ma lau pule i a whaia. O le nei, le ali ia e sila i lo lato wha matao mai, ma ia e foa i mai i au auna, ina ia lato matua tau tala i lau a fionga, ma le wha malosi. I le wha loa mai o lo a ao, i wha malolo ai. Ina ia whaia foi o whailonga ma vāvenga i le suafo o lau au auna Paia o Yesu. Ua mawai atu la lātou tatalo. Ona lulu ina lea o le mea ua whaapotopoto ai i lātou. Ua tutumu fo i lātou i le anganga Paia. Ma ua tau tala atu i le awhionga a le atua ma le whaamalosi. Ua tasi lava le loto ma le manatu o e whaatua lava. Wa le whai mai fo'i e se tasi i se isi ana mea. O lana lea, a ua tuu tele a lātou mea Wa moli tino atu e le au apostolo, ma le mana tele i le toe tu mai o le ali o Yesu. Wa lofa tele ina fo'i lātou wa le ai fo'i so lātou e mativa, a wa i lātou wa iei whanua po o fale, wa lātou whaatauina. Wa au mai fo'i le tau o mea na whaatauina, ma tu mai le au apostolo e pule, wa tufa ia te i lātou ta i to tasi, e whaatatau le mativa o tangata, o Iose fo'i, wa whaingoa ina e le au apostolo o pānapa, o lona winga pe a whaamatalaina, o le tangata whaamawhanawhana, o le sālevi, o le tangata na whanau i kūperu, sa ia ta ia le whanua, wa ia whaatauina, wa au mai a whaitupe o le tau, ma tu mai le au apostolo e pule.